Hello, gagayam na imbag nga orasyo. Welcome kayo manan dito YouTube channel Jen na Almoite Drama. Dahil iti channel nga original nga kinkukwa kadagitiman ng biyanang kan biyag ti tao at drama. Kapadasan ni Cubs at Mia saan napud na nagan tintay drama. Ngamsakbay na makablawa mampay. Da Jamilin kan Raquel kan Aminan nga dadita palengke tinagilian La Union. Shout out kada kayo amin dita. Manipud mat kan ni Marieta Padwal. Makablawan amin akabagyan ni Nanang Nadita Santo Tomas La Union, Aday family, Ubay family, kan Ramirez family. Shout out mat kani Yanli Viloria Dita Riyad. Kastoy man ti kuna ni Cubs at Mia. Dear manang biyanang, idiubingak na bisyo dagiti dadakkel ko. Kat gapumat lang iti kinarigat ti panagbiag, impampundak ni lolak, iso ni apong ko ti dimakelak. Rugyak man nga rod, ti agsalaysay. Umadanin di panagrador mo, Mia. Unjani, kat agyaman nakmanin kan ka. Ado ti na itulong mo kanyak tapno makaiskwela Paset ti panagayat ko kin karayta. Kan para madlakadata adwa. Saan? Ha? Wan mat kiti. Okay. Kaano nga ron ti panagradwar mo? Inton umay alawasan. Ngam oray di kan to umayan. Tanilolak ti mangimartya kanya. Kan busy ka talon mo, saan? Ha? Uwan. Ang mabalin kong itantan ti trabaho tapno madarayak mat ti panagradwar mo. Saanen? Mabiit matladay chay. Mataktak ka laeng. Iso asaanen, Johnny? Ay na, kablawan ka manan, Mia, apok. Nakagraduar ka na ti kolehiyo. Agyaman nak, Lola. Ay na, di adal akong Lola. Wan nga rod. Agyaman na katainggaad mo ti panagadal mo. Ay wan, ayan tinobyom ngay. Yakon inayaban. Tama nagbabain mo't laday chay. Saan na abagay ti dumaray iti kakastoy? Anya! Naimbag nga orasyon, nanang. Umay kami man. Ay manuak nanang. Nala, sumrag kayaw. Naimbag man ta nakalagip kayo ngay may. Wen, tanadamag mi ti panaggraduaran ni Mia. Nakagraduar ka nun iti kolehyo. Wen na. Imbagak nga awagan na kayaw, tawisan na kayaw. Hindi namot kayat. Tapno dimar ay kayo kumamat iti graduation na di kalman. Ayan ni Mia ngayon nanang. Adda dita silid na. Nakaturog sa amat. Ala, di yun disturbon numat maturog. Urayan milaangan ang makariing. Ayun, addain sangput mi ang native amanok kan presko anat natang nanang. Ipan ko na di kusina na ito insang put may nanang. Malaka makamukan barok. Partyan tayo nga ron tayo sang payaw tayo son ti blowout ni Mia naggraduar. Isaw ti pagsasangwan tayo. Apay nga dadagi nga agas sangwa dito'y balay, Lola. Ay na, saan ka diakas ti panagsasaom ka dagiti dadakkel mo? Inaken amam dagijay. Iso ananang kan tatang kunamat Apay nga dada dito'y kunak. Umayda ka nga rod kablawan iti panaggraduar mo. Sayang, tasanda na kadaray ti graduation mo. Di mo mat ngamin inawis ida. Sika mo lang ngamin ti mabalin namang kontak kadakwada. Tasi katada cellphone na. Talaga arupat kwarta dagitado. Apay mananayakas ti panagsasaam. Itatanaamuan da nakagraduara kon. Ti amuda siguro, agtrab-trabaho akon, kat agsusweldo akon. Itataadan pa kairanudan da kanyak, sada kundi pakita. Mia, apok, di ka gimulay ti sakit tinakam ka dagiti dadakkel mo. Lipatam ka din, tinapalabas. Saan akas ka rin na timang lipat, Lola? Taawan pa'y kinaimbag nga impaay da kanyak nga anak da. Awan serbi kadakwada, takas jaylat kalakan at ipanang ipadawat da kanyak kada kayo.
Mala, sana balay. Tasyak matinang tadandakan ka. Awan sabsabalay, apaw. Uray pa'y. Rumwarak. Papanam ngay. Kamangan tayo numadamdam ha. Dandani maluton, jay luto da karne manok. Mangan kayon tulatan. Tamang anak tun ijay ruwar. Ay, di kan rumwar. Silibraran tayo nga ron mo, ti pa naggraduar maun. Da kayo latan ti ag-celebrate, Lola. Awan ganas ko no dagita atat tao ti kasangsango. Oh, apay anak kami suot kami ya. Masurunak ijay balay Johnny. Taad da dimtang akalaban. Ha? Sino? Dagi jay rupat kwarta adadakkel ko Naamuan dalaan na graduara kon iti kolehiyo. Imay damot na. Ha? Tiyam mo da siguro adda trabaho kon. Kat agsusweldo akon. Umaydak siguro dawatan iti kwarta. Anya? Kalpasan nga impadawat dak. Kundi asidagda ita tanakalpasa kon iti panagadal ko. Alakit, dadakkel mo latta dagi jay. Respeto mo latta ina Di dakto pa'y pinagan ano idi ubinga. Takasano, nabisyo da. Dagi jay bisyo da ti impang pangruna da. Binaliwaladak nga anak da. Ala, lipatan mo na ita. Di ka agimulay ti sakit tinakam. Aywan, agapit ako ni timulak intun Sabado. Mabalina na iti mulak atarong. Oh, apay ngagsanay ka ngay. Kastalat ta ka din tar aramidam. Ti aggargar din. Awanen tinangat nga tong arapaap mo iti biyag. Aggamgamulo kalatan iti daga. Katanya nga ron ngay. Awan ba't na ilapas ko a kurso? Nakalpasa kon iti panagadal ko, Johnny. Ngam tinobyok, aggargar din. Anya langan ti sawan dagiti tao. Ha? Apay, ibain na ka di anobyong Mia? Kasla silang ngamin akitaan, Johnny. Saan tang agbagay no kas na? Kat sigod mo't nga gargar din ak manipod na gayan ayat ta. Basta, kasla saan tang agbagay, Johnny. Anya? Sapay kumata diyo panunutan, anabrinwas japo ko. Takanayon ko matabagbagaan. Ngam talaga nga dayo tirek na nakada kayo. Maawatan mi ti anak mi nanang. Ngamin, nabayag adi kam nagpakpakita. Ken sagpaminsan la idi apasyaron mi. Wan, nanang. Iso adi mi mapabasol di anak mi. No apayakas di itakada kami. Agyaman ak nga ron tamawatan niyo. Ngam kanayon ko abagbagaan. Jak pulos inya dayo tirik na nakada kayo. Talagan sa nga datang tangsit na. Ala, sana bali nanang. Tamanipod ita. Kanayunan min ti pumasyar dito'y balayo. Uy, Mia! Si kamat gayam data. Ala, dandani di ka nabigbig Si kamat gayam, Remy. Agtrab-trabaho kan? Wan, nalatak akumpanya di pagtrab-trabaho mo. Ala, desente kamutan nga kaw-kawas. Kaslasan na si kajay Mia nga mammo kidi. Very neat ka pa yan nakitaan. Talaga kas na. Siyempre, di adal akon. Professional akon. When nga rod, naimbag ka pa'y, napintasan ti trabahom. Angam siyak, aglaklako lati di palengke ti panggadak. Dumalatan no nakalpas kay ti panagadala niya, ta opisina ti pagtrabahwam. Angam siyak, iji palengke tinal daw ngayan ko. Sige ata ni ururayan da kung dagiti padak a professional iji restaurant, Remy. Panawan kan, sabtek dagiti gagayom ko a padak a professional. Anyat lakom ita, Johnny. Abakan obe. Naibus mo't ngaminan tay kamote amulak. O sige, apag iso, awan lako nga ubi diti pwesto. Awan tinangyag ita. Ala, bayadam nga rodan na tagawid akon. At dapay ngamin aramida ki di garden. Aywan,
Nasabat ko man ni Mia idi kalman. Si mabali mo ti pa nagsasauna. Saan na nakasi idi anapasig kan naragsa ka makisarsarita kanya. Ha? Kasla saan mo nga isutay sigod agayim ko ani Mia. Nagbaliw mo ti pa nakilangan na kanya. Sa bagay di adal nga minan. Mangupopisinan. Paspasinsyam latan yung gayem mo, Remy. Narigat siguro ti trabaho na yung opisina na. Ay, may kawak lang amin. Gagangay na siguro. Tauray siya kanobyo na medyo nagbaliw ti panakilangan na kanyak. Ha? Anyat kahit masawan? Sigud mo't nga muna ang manalo nak. Ngam kasla ibain na mo't ti kasta pagsapulak. Ngam awatek latan. Ay ayatek ti gayem mo. Anya? Ngam amom, nagswerte di gayem ko. Takaskan ka tinagbalin a nobyo na. Nakasingsingpot ka lang arudan, naggagat ka pa'y. Kan nataer. Ha? Ay, saan ba it? Pasablugan nakmat, Remy. Ala, saan man? Pud na dagiti ibagbagak dyan eh. Ngam sa anak adi-ada lakas ka ni Mia. Madanagan nak nga ron. Amang ano isukat nak to itipada na profesional. Di naman siguro maaramid ti kasta. Nang runak at dakkel ti utang na aning baga nagamkan ka. Dakkel ti na itultulong mo iti panagadal na idi. Amok day tataopan kayo kan ni Mia kanyak. Tawan ka nga ron sabsabali. Tanasingad kami nga gayam kan ni Mia. Naimbang oras mo, Mia anak kao. Apay, anyat masapul yo. Umay kulay ted to yung pinuros ko abong at papaya. Kalalaingan na tilum na. Ken ada pa'y rambutan ditoy. Kabailak ti gumatang iti kakasta, tadan trabaho. Ngam na pres-pres ko na gito'y, Mia. Apay nga aramidin nyo ti kasta. Itatanak kaadalakon, kat adan trabaho. Sakay kundi itad iti kakasta kanya. Siguro, namnamain nyo asukatak iti kwarta dagitaan niya. Saan mo, anak ko? Kaya't milati bumawi ken ka. Damo mi mo tinagkurangan mi ken ka iti kalabas. Itedyokin ni Lola sigurado akayat na dagita. Ninanang ti ikanyo iti kakasta. Tano siya, adda kwartak apaggatang ko iti kakasta sa anak nga bibisin. Ha? Pastragam ni tatang mo, apo! Sana di tayan terido ti pagsaritaan niyo. Ala, sumrag kayo na. Agyaman agta di na kun pinarigat pa, Mia. Inaklon mo na gusti panagayat ko ken ka. Una, tama nga no agaram kay ti sabali. Takaskan ka ti kayat ko apaki asawaan. Agyaman ak, Mia. Ikarik, agbalin kan to ananam ay ti sidong ko. Ipaay kun to amin nakasapulam. Agyaman no kasta Arnold. Kaano nga rod nga ikasar na? Ikasar ka iti kabita na panawan. Kalpasan siguro ti may sawan no duatawan. Anya, iti kapitan a panawan ko nam? Ngam duatawan payla ti urayan? Kaanon tupay ngay? Adda pa'y ngamin importante nga sa sikaswa kita. Ang bayang, kita no kasano amay singit ko ti panagkasarta. Ta kayat kumatan nga agsimpata, Mia. Lola, iso ni Arnold, nobyo. Ah, May mga orasyon na. ay, kastabat kan ka, baraw. Sir kunayo kin ni Arnold, Lola. Tapadak a profesional. Nangato ti saad na iti may sa akumpanya. Ah, Si kakit di man, Mia. Sana na masapol. Kaslaklas ab sa bali na ano awagan da kiti sir. mala. Mabit lang, tay sa ganaan kayo iti merienda yaw. Uy, Mia, apay akas jay. Di mo't ni Johnny tinubyom. Idi, ngam saan itan. I-break kon da dya a tao. Saan kami ngagbagay. Anya? Ni Arnold di ay ayatak. Ta iso ti padak a profesional. Iso ti bagay ko a pakiasawaan. Di adalak. Nga manalon kit din ti pakiasawaak. Ay sana, silang akitaan, Lola. Nakat,
Kasano nga rodin ni Janay. Sapay nagsingpat. Kan laglagi pa manusan nagapukan kwa na. Saan ka nakalpas iti panagadalmaw? Isaw tinang tultulong kan ka. Kat bayadak to anyat ko na. Tulungan nak to ni Arnold amang bayad iti nagastos na ng paadal kanyak. Saan na problema dayta? Ta professional Jane Nobyo, Lola. Panga si Mia, di na kumamot ikalang akastoy. Apay akalat mo't latanti panangisinam kanyak. Anyat basol ko ken ka. Awan basol mo? Iso na laang ta saan tangarod nga agbagay. Saan ada tati na ikari para iti tunggal maysa. Ay ayatan kami ya. Ibawing mun iti sabali day ta panagayat. Sana siya ti para kan ka. Sumapol kan iti sabali nga ayatem. Oh, adtuyan ti bayan tinateng mo, Johnny. Agyaman ak, Remy. Madlawan na liday ka Ay, makipagladingi ta kiti panagsina yun ka ni Mia. Ngamno kayat mo, kasaritak ti gayem ko. Ay, wag. Tapno saan nakaasinaan? Saanen? Namin anon ngay nayayok. Ngam talaga natangkan ti desisyon na. Kat tinasakit. Adda-adagos nang isukatan na kanyak. Anya? Pada na matlakan wa profesional. Kasta ti imbaga ni apong na kanyak. Kumusta kayo, Nanang? Kasto ya, nasaya at latamit. Di mo matkadwa di asawam nga imay. Napan nagtrabaho. Aywan, nangyagak itinatengkan protas, Nanang. Magyaman na ka. Ngamawan ni Mia, napan nagtrabaho. Talaga nga inrantak ti imay bayat ti kaawan na dito'y balayo, Nanang. Ta sigurado ang mabatrip manen no makita nak dito'y. Kat, kumustan di apo ko yo? Ay na, masikog. Ngam di da pa'y malagkasari tinobyo na. Anya, apay kanungay. Diyak ka mo Makumikom kanulaw na jay lalakay. Ay, tamalaksid amang opisina. Ada kanupay sa balya negosyong asikaswan na. Ala, tilay bagbagamat si ka, Johnny. Intun kwan, mamati akin ka. Kat patyan nak ngamin Nabayag mo nga agar-aramakin ka. Di nakpala patyan. Agayatak ken kan. Sapay ko matadapan na kay Karik, Remy. Kwa, mabainak mo, Johnny. Ngamin, gayam ko jay ex mo. Anya ko maita. Awan mat problema iti dayta. Di mon panunutan ni Mia. Taddan sa baling asawa na. Di may papan kadata ti panunutam. Aklunan na kon, tay kasarkan, Remy. Agdate naman mat itirwan, honey. Manipod nagkinaawatan ta. Dito'y latabalayan ti pagkitkitaan ta. Di nakpay impasyar apulos. Kandi nakpay inyam amo iti pamilyam. Pasensya kan, sana mabalin nga parang kakarakwada. Tama nga nuriribok ti mapasamak. Amay, anyat kayat masawan. Lading itag no inlimad ko ti amin. Ngem sana pod no abaroak. Ada pamilyak. Anya? Di ta mabalin nga public ti relasyon ta. Tama nga no may darum ta. Iso nga anusam ta ti kastoy. Ti limad a relasyon ta. Sa nabalay ta kanayo nakmat nga may diti palayo. Apay anagilimad ka kanyak, Arnold. Inalilaw na. Sorry, Mia. No jak nagilimad kan ka di, sigurado apaayan nak. Ang di ka madanagan, si Kati ay ayatag. Jakun ay ayatan ti asawak. Di kay baybayan iti sikop mo, na kayo ti pangpangrunak. Sinaam nga roden ti asawam, no di mon ay ayatan. Sana mabalin. Ngamin, palaban na diyang asawak. Amangan no'y darumnak.
Kasangay ti anak mo itaapok. Nga mapingawan tama na nga ay. Masurunak nga rod, Lola. Tanakitak ti post ti asawa na. Nagturdamat gayam iti sabali apagilyan. Ha? Awanan ba inday di alalaki? Nagkari ang makadwami ita. Ngam saan met gayam? Ulbud ay jay. Sinaam nga minin. Oran anwam. Di kan to agbalin na naragsak iti relasyon niyo. Ta ekstra na kalaeng day di alalaki. Umay laeng numasango na. Ngam ti priority na. Kat ti original nga asawa na. Ay, jak mabalin asinaan. Ngamin masikugak manin, Lola. Anya, nagbasit pala ti anak mo, masikog ka manan. Wan nga ron. Jak met na puutan, Lola. Kasano nga rodaytan ngay? Good, kastoy lata. Ano sa kun ati relasyon mi kini Arnold? Tinapatag, addam ako na nga ama dagiti anak ko. Adda kami dito department store. Igatangak dagiti anak ko iti badod na. Tanabas si tandan dagiti badod na. Ala, pag ginayad ka magnahani, tani, amang ano may kaglis ka. Kumpot ka kanya. Uwan, honey. Dadyani dayjay ah. Ha? Mia! Ha, nakita dakon. Pumanawak lakuman. Nakita dakmutan. Kumusta? Ay, kastoy pudno gayam tinadamag ko. Ada kayo tinagkatuluyan. Uwan, Mia. Katni, masikuga kun. Kat, nasayaan Duwagaya man ti anak yo, Mia. Ayan ti asawa mo nga Ay, awan, busy. Sige Ha? sige, panawan kayo tani. Agri rin dagito anak ko. Ay, nakaapal na. Agkuy-kuyog na. Ngam siyak. Jak mabalin akakuyog ni Arnold iti publiko. Anyan ti kastoy agasak ko. Oh, Mia. Naimbag man ta impasyar mo dagiti apo ko mi dito ibalay. Nanang, kidawag ko matitulong yun. Ngamin, nakapsutan ni Lola. Dinan ka ba ilan ti mga awir kadagiti anak ko. Da kayo pala ko mati mga iwan kadakwada. Tamasapo lamang gadak. Takas jay mo ti amada. Addaman sa bali ababainan. Iso abinaybay anda kamin. Anya, Iso nga agpakpakaasi ang kada kayo, nanang. Da kayo pala ti makamo kadagiti anak ko. Bayat ti panagtrabaho. ay katun saan a problema day ta anak ko. Katagyaman nak, takayat nak ang mga iwan kadagiti anak mo. Pakawanan da ko ma. No pinakitaan kayo iti saan anasaya at iti kalabas, nanang. Ha? Naamiris kong tibidot ko. Saan gayam arumbang atang sitan tinaganak. Nga uray anya pa'y tinagkurangan tinaganak. Masapul na tagayam arespetuan kan raaman. Pakaragsakak dagita amang mga kukan ka anak ko. Aklunan mi. Ado tinagkurangan mi kan ka iti kalabas. Ngam nakasagana kami amang sulnit iti ado ang nagkurangan mi. Agyamanak, nanang. Nasakit ka nakasang tinagtungpalak tanarigat ti sitwasyon mi nga agiina. Tano kasapulan dagiti anak ko ti presensya ti amada, jak mapatgan ida takas jay kat nga rod tinatumpungak nga amada. Na-stress akla unay ngam linabanak day tariknak, impagpagapok kadagiti dua nga anak ko. Kat ita dumakdakgalan dagiti anak ko, kat kaasina naragsak kami matlata nga uray sanda kadwa ti amada. Sa anak mata na nakiasawa ta impamaysak ti imatang ko iti trabaho kan kadagiti anak ko. Alakastan, tigayam mo, Mia. Ala gagayam, ditan tinagpatinggaan day tapakasaritaan, dito'y drama tayo, Manang Biyanan! Musical scoring, Eli Palacio. In your nose, para ti script kaniti drama ti gayam yo, Jenna Almoite. Ipapaay kanisagsagot matlang kada kayo ti YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Salamat manen kada kayo amin. God bless, iti tunggal maysa.
Naimbag nga oras, iti tunggal maysa, kumusta kayo? At di manan tigayam yo, Jen na almoyte ang mga kakamakas man ng biyanang, amang kabkablaaw kada kayo iti naragsak nga oras, kanal daw, iti tunggal maysa. Welcome kayo kanayon diti YouTube channel Jen na almoyte drama. Kapadasan ni Kabsat Biday sa napudno anagan, tintay drama, ngam sakbay na hello mampay kada Adrian Olonan, dita Quirino Province, Lucy Porsche, kan Geraldine Abriam. Kastimanti ko na ni Kabsat Biday. Dirma ng biyanang, na usamak nga agmula-mula, kati kayat ko mapunno iti mula ti arubayan mi. Tamabangbang aran nga mindiriknak, no makakit-kita ak iti adu amula. Ngam day tapagismak kontra ti asawak, ket pasaray iso ti pangapapaan na kanyak. Rogyak man nga rod, ti agsalaysay. Apay nga tanga umawawag na ti abak-bakitan. Hello? Hello, Ingo Lakay. Sabtan nakman dito'y waiting shed. Tawan mauray ko at tricycle apagluganak. Apay masapol asabten kaya. Nagasidang. Ado nga rod ti awit ko. Kurang ti imak nga bitbit. Anya na kita bit-bit mo aya. Mula manayin, sabong manayin. Ay na, umay kakit din. Orayon ka. Bye. Ay, na ito'y mantikon ko na akaun. Mula man nga tanda gijay. O, naikat na dya bakitanay. Nagita ti paggasgastusam, mulmula. Uray kumaano agbunga nagita iti makantap na da serbina. Di ka kadisumanaon. Di nakla maawatanan ay Day tangarod ti ayan tirik na. Tihilig ko. No inggatang mo kumay ti bangaws, ti inggatang mo di ta amula, di ada sidain ta. Sayang nga mindagitoy no jak alaen. Nakasailda. Ano la amin? Bambanog. Natangkit di ti imulam sa nakakasta. Sigurado pa nga danto apitam asidaam. When no ilakom no isaw. Bye-bye anak la ka di Ingo. Anya ka ka di. Di nakla maawatanan. Liw-liwak nga ruden ti kastoy. Anti-stress kundag itoy. Adya ko mama, ti pakais-istrisam. Ay na, ado ti paka-stressak Ingo. Jak la ibagbagakan ka. Adula amin nga amam. Bakbakitan kan nga agar ti arti kapailaan. Saan akin na arte ti kastoy? Saan matla siya ti kastoy? Ado dagiti padak ang mahilig iti mula. Sa isayangam laeng ti oras mo dita. Tulungan na kiti ngagmula itinatang. Kaadwan ta ti agmula, tapno adun tumot ti apitin takit at dailakot la. Welcome to Jenna Almoy the Drama. Biday, Rabiain, anya pelat ar-aramidam di talikod ti balay aya. Isimsim pakbiit dagito'y mulak tanay, jakpay nalpas. Agmalmalimlat ta nakasta ti ar-aramidam. Rabiain, di ka pala umay maturaw. Apay, di mo may pabigat na aya. Maturog ka kadilatan, madamdama akton. Dahil talatan, isang sangwam. Alam na iti ulas kan pungan mo dita, dita ka maturugan. Kahit daumaw na kita amulam. Agpapautang ka pa ay maripilay. Wen mat paringgaw. Apay, umutang kaya? Wen ko ma. Agmulak man iti nateng amailakaw. Nangina ti lubyas itakay. Agmulak man ta sigurado ang uminan tupay no agapit akaw. Mano ti utangam, paray. Hanggang magure ka. Kasano ti panagbayad ngay. Agbayad ak to ano makalako ak, mabalain. Wen, mabalain. Basta da pagpinirmaan ta kasuratan. Sige maray. Talaga may takasta ti umutang. Adda nga adda pirmaan na akasuratan. Nagyaman nakatamawatam day ta pare. Manungarod ti utangam. Ibagam, taitid ko adagaws. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Agluto ka no madamdama Ilutuan na kamay. Adda tinangdanak ngagdalaw iti pagmulaak iti lubyas. 5 jay inayabak ngagdalaws. Anya, nagadudan.
Apay, nalawa aya ti mulaam. Wain, tapno adaw ti maapay. Kat adumat ti mapaglakwan. Nangina ti lubyas ita. Masiguradom nga rod anangina pailaang no agapit kan. Wain, ay na, sambutag ti agmula. Sambutag ti nangina apresyaw. Agmula ak iti adaw. Pangalaam iti pagpunam. Imutang ako ni Mari Pilay. Bayadak to kanaw no makaapitak. Di ka la mabuti nga agutang-utang. Oray ta masukatan iti adaw. Ag-triple. May mayat mo ti kastuyan ngam tararamidam. Awan mo't maganab mo itararamidam. Angay, aywan ka lang iti mula nga awan pa kay ranudam. Ti ko nam basta, padwak dagiti mulak. Ala, agluto ka nga raw iti pangaldawan iti nagtrabaho, biday. Baybay ang pala nagtamulam. Welcome to Jenna Almoy the Drama. Nagpipintas mo dagitoy mula mon, maribiday. Agyaman nak amare. Kanayon da ngamin amasibugan, iso analalang tuda. Imaduda moten. Basit la dagitoy nga aywanam iday. Imaduda moten, maray. Wen ata nagagat damot nga agsaringit, mare. No adda saringit da, ipat kumat adagosan. Ay na, nagmayat moten. Talaga nga impamay samon ta atensyon mo akadagitamulam. Wen, mare, maragragsakan ngamin no ado ti makitkitak amula. Ken napintas dagitoy amula. Mabalin kumutla nga ilakaw no adda mayat agumatang. Nagpintas nga rod ti buya da. Dagitan samo dagitay idis-display da iti hotel kas kada restaurant. Jak amo basta naasidag tirik na kadagitoy a klase ti mula, mare. Basta da makita ka kastoy, kasla kayat ko agatangan. Nagpintas nga min talaga, mare. Makaayaw iti mata. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Sibog ka, sibog biday. May busti danaw. Di tamulam natan ti papapanan ti danaw. Katanya nga rod, talaga kasta San abali tadalat tamot danom asumang putno ko. Di ka pala'y palapal amin ngamin dagita. Nagbuslo di ti danaw. Imbag pa'y kadagita mula ta matartaripato da na imbag. Kanayon da masibugan. Ngam da tao. Di ka pa'y mamasahin. Dapat patigan na kita mula ngam siyak nga asawa. Di mo sawon ti kasta. Tauray imado ti mulak. Ilutlutwan ka pa'y iti lamutam. Husto nga rodaytan, tao may nakmasahin man. Wen, madamdaman tuntan Lepasak pa'y asibugan da ito Kumusta nga'y pare? Nakalako kan iti beans mo? Ay, wan maray, ang bimabamat ti presyaw. Wang nga rod. Ang bimabaman kan nga mato ti presyaw. Masapul ngagbayad ka, tanay. Due date mo itan. Ay, wan, di ka madanagan, tagbayad ak maray. Logi, awan pa'y agas ti banog mo't. Pagbayad mo't lay ti utang tinaurno nga naglakwak. Manipod naglakwak, nalakat ti presyaw. Tartarauden jay bunga ti lubyas ka ngam nalakalat ta. Sana bali tinapata, ganda pagbayad mo. Awan day jay, logi. Law-lawan ko na nagmulmula. Awan mo't gaya magimulak. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Nagiti mo ta mulmula. Kasal-sali di ti paraangan mo. Na! Unay kamutan! Apay ngay akinugtarang tamula. Nay natumban! Anya kamutan! Di ka sumanaw biday na napudot ti ulok. Ang mga numarabis ka. Amok ti pagpupudutam. Nalaka ti presyo ti lubyas. Apay, basol ko nga rod no awan na ganan siyam. Nagkuna nga minakundi mula ka iti nakaadado. Ikateman na kita mula. Pasal-salida di ti paraangan. Di mo pagpupudutan dagita mulak, Ingo.
Agul uli magdala dita, ngamriribu kami da. Masikuranak nga raw. Puro mula ti makikita dito aglawlaw ti balayan. May stresa ka na kita mula. Hay! Nita, nagawan mo't ababain na day talakayan. Pagpupudutan na dagito'y mula ko. Maminsan pa'y inggo. Bilangan ka. No kasta, insardeng muntag garden tata. Wait ta, nalogyak. Lawlawan ka na nagmula. Naimbagpay ko na ta nasubot ko ti puunan. Alanganin ngamin ti swerte dita. May mayat ti manok nga alagaam nga mula ta sigsiguradaw tata. At dalakok apagpalot. Nga tangamon ta sublatemon. Inlablaban ko na dyan kat nangababakan. Manungay ti mapangpangaba kami day. Ay, dakkalmot ata ta. Kat pengaron nga lako mon ngay. No dakkal gayam ti mapangpangabakam. Agambro na ko ni ti mabiit. Alanak ni bakit ko ija abroad. Ay, sa payawan kwartak. Nalugyak met ngamin ni garden kaw. Agdiskitar ka atata. Ibargin ko ni ti 5,000. 10,000 ko matibalor da jay. Naglinamatan. Kunak no sangaribaw. Ay, saan Espesyal na dyan manok ko tata. Last price, di 5,000. Nagnginamad da itan. Nga mala. Agdiskitarak man iti pagbayad ka umaraw. Di mo ilaklako iti sabali, Win, urahin kayo, tata. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Pangusaran nyo iti kwarta, tatang. At importante agatanga kanak kao. Anya nga roday ta agatangan nyo. Ibagayo atap no amok no ikan kayo wano saan. Tani, amangan no anyaman laditan ti pangigat-gatangan nyo iti kwarta. Ay kwa, paggatang ko kumay ti Boreas at araknan mi kaninanang mau. Bayadak tumutla nga nakaw. Naibusanak nga may ti kwarta. Ala, mabit lang nga ro tatang. Inakalaan ti kwarta. At tuyan ti kanam, kan inumam, chicken kaw. Agbusog kawan. Tainton piyesta, lumaban kawan. Lalaingam tao. Marang sikati pagbaknangag, chicken kaw. Anan, kas kalabagtik ngagsasaong may sa dita. Bagtit asasawam man. Kat no kasasaok to chicken kaw. Manipod adda day ta manok mo. Di talat ta ayan ti kulungan nan ti ayan mo. Apros ka nga apros dita. Day ta ti paggasgastusam. May mayat matikas ti paggastusan ang nagita mulmula. Sigurado ti swerte dita, uy. Mangankit din. Tila man nagturturunganan ti saritaan. Iraman mo man dagita mula kon. Umuna ka, ta sumaruno aktaw. Di mo pa'y maipangpangananan day ta manok mo. Nangalaam di ta aya. Isublim man. Ay saan? Kakaiso na ngayon lako da kanyak itinala ka. Nuliw-liwam na kita mulam. Liw-liwak mo't day tao. Isa bay-bay anak. Ayan ni tatang nanang. Ay napan nakipyasta. Igpil-igpil na jay manok na. Nagloko mat ni tatangan. Kuna na ababoy tigatangan na. Nga manok mat gayam. Ay patpatyam tumot day jay nga amam. Kat amom mat abulbulas tugay. Jakla ko man inikan iti kwarta. Manipod adda day jay a manok na. Kanayo nun arumwar. Sursuran na amin nun a piyestaan. Anyan, no apay mat ngamin alinakwan da iti manok Awanan, makasuron nga agsugal ni tatang. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Malas. Apay nga nagpaabak ka, chicken kaw. Sapay ninamnamak ang mga bakta. Anya kamitay. Ala, di na patag saan ka natay. Agasan ta na kita sugat mo ay. Pumigsakan tumatlaang. Day talat kukuha mo. Mga apros di ta manok mo. Di ka pa'y makatulong nga agluton inggaw.
Siya amin nang tagtrabaho dito unag ti balay. Ay ano sama? Si kangarod ti babae. Sumanao ka manan. Panawanak di tawit na napudot ti ulaw. Ingkamat agluton nabambanluga. Tani, nagsaringit manen dagiti mula. Kat masapul amayalis damanen iti sabali apat. Gusto man nga minan ay ta mula-mula. Day tamanok mo ti sardangam. Ay na, makaring-ring ka. Di ka man langay. Parutan kay man la amin na namulmula. Kasta ti rumbang karakayao. Tapnaawanan ti pakakumikuman ni Biday. Amuna na pudot ti ulok. Sumana upay lang. Isa dagiti man mula na ti pagipapasak. Parutak dagiti. Ni, nanang, anyat sangsangitan nyo. Dagito'y mulak kasi naman pinarot-parot kat jay amamon. Anya, ala, agkaiwaramat nga agpay so dagita mula yun. Ay tulungan nakman anak ko, isimpata man dagito'y. Ay na, awanan, natukul tinaduman, adu tinadadaal. Ay na, sayang pa'y dagito'y. Ala, di kay agsangitan. Tulungan kayo, nanang. Nasaya at addakan, mga nun. Nay, nakaluto ka mo't gaya man. Itaman pa'y anasapa ka nagluto Biday. Wan, tamabisin akon. Anya taliluto masidenta. Manok samat. Nangalaam di tangay. Kat agit itlog mo't agit di upa anitim ang manok ta. Mangan kakit din, di ka sumana udita. Nangalam iti pinartime ko na. Basta siyak mga nakon, tamabisin akon. Gore ka man. Mabigbig ko to'y tapingar na ito'y. Ay, just kika. Tay samot manok ko na ito yan. Wan, iso. Anya? Awanan kay tibain. Sikati awanan itibain. Tadin adaal mo dagiti mulak. Iso a pinarti kon jay ap-aprosam a manok mo. Tapno quits. Anya? Hello, Nana. Da kayo ni Nana Biday. Saan? Ay uwan madam. Apay ka di. Siyak jay kachatyo agumatang itila ko yung imposyo amula. Ay, da kayo gayam madam. Impadas ko lang nga impose. Kundi, adu kayo mutin anagdamag. Sikati kaunaan anagmain madam. Wan nga rod. Nagadumagayam timula yo ditoy. Ado ti pagpilyan. Ayun agpili ka noan niya ti kayat mo madam. Nalakalaeng. Sagmamanungay, Nana. Nalakalaeng. Uray sagtutuhan rin laeng ti maysa. Ni, naglakaunay, Nana. Ay na, tapno amuyo. Dagita tay mula ang inginaan. Kat no kakasta ti kadakkelnan, rebo ti balornan Anya, ni jak amo day ta. Ay na, basta nagmula aklat tang aminen. Pinaadok, tamagustwak ti itsura day ta amula. Napintas ngamin apang dekorasyon. Diyak kaya timang luko kada kayo, Nana. Iso nga ibagbagak da ito Nalakauna ti kasta presyo yo. Ilakok mo't lang amin tigatangag kada kayo, Nana. Mala, gulpiyam nga ruden. Tailaklakak no wholesale. O sige nga rod, Nana. Ngam dagiti la dadakkel tigatangam madam. Tapadakkelek pa'y dagiti babasit. O sige, Nana. Gatangag tumanan no dumakkel dan. Manungay amin tinaglakwam bakit. Di ka mo lamalmalpas ngagbilbilang ditan. Kaya't mo tatulungan ka ngagbilang, Biday. Ay saanan, kabailak abilangan asisyak, agbuya kaladita. Ay na, nanginamot gayam tikas jay amula. Jaklaim pagaraw. Anya, di makitam itan, ti bunga ti sakripisyo kadagi jay amula. Kunam nga awan ser-serbina, ngam kas makitam mat, nagpuskol to'y naglakwa. Biday.
Naimbag pa'y kanyak, tamapag numarak dagita mulak. Ngam si Kangay, awan pa'y naganab mo iti panagmulmulam idi. Kan ti panagtartarakan mo iti manok. Ala, sorry ka din bakit? Sige, likan paritan nga agaywan iti mula. No kaya't mo, tulungan ka pa ang mga sikaso ka nag iti mulam Sanan, kabailak nga uray awan kadwa. Biday bakit? Ayan mau. Apay aya, addaak dito'y ayan dagiti mula. Ay, bakit? Adda dinawat ko apasaw, iji balay ti anak ta. Saan da ka nung us-usarin na gitaw? Ha? Tulungan kay tararamidam. Kamilak ka na iti daga iti apat. San abasta dagat ikabil mo? Adda dita sa ako tinakasagana ang maikabil itipat. Natimplak daytan. Ay, masapul gayam at timplaan. Una, tapno na bunas ti mula. Tapno na pintas ti mula. No napintas mo ti daga ang maikabil. Sige, takargaak iti daga dagitaw. Alang arog. Diyak kumakayat ti agpatulong. Alaman laeng tapno mabibit amalpas. Di kagdanag, tano makalako aktumanen, ikan kanto iti kwartam, inggo. Basta manipod ita, tulungan kan bakit. Kitsuri man no imbulang it ko nagiti mulam iday. Nukas dyan na pudot ti ulawk, ipapas ko ti pungtot ko ka nagiti mulam. Sorry, Wan. Saanan ang maulit day jay, bakit? Ala, lipat munday jay, inggo. Naragsakannak tauray kasjay tinapasama kiti kalabas, bimawi mata sawak babaan ti panang tulong nan kanyak ang mga sikaso kadagiti mulak. Ket manipod din nagbalin matan alibangan na tagaywan iti mula, ket daytan ti pakakumikuman mi adwa, ket day tapayan ti pagkwartaan mi tapasaray aglako kami iti mula mi. Alakastan, tagayem mo, biday. Alaga gayam, ditan tinagpatinggaan day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring, Eli Palacio. Enyornos para iti script kaniti drama ti gayam yo, Jenna Almoite. Thank you manen, kada kayo amin. God bless, iti tunggal maysa. Manang Biyanan! Hello, kada kayo amin na imbag nga oras yo. Sapay kumata nakaradkad ti tunggal maysa, iti sa dinuman nga yan, ken araramidan yo. Welcome kayo manan dito YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Sakbaya may patangatang nagiti drama ama ng biyanang, makablawang pa na Ruben Gorospe, dita Los Angeles, California. Edgardo Asuncion, ken shout out kani bakit ko Judith Ines, ken ti Apukok, Aubrey, from Manuel Ibuos. Katitayin tingarudan danggan tag sa saron na pakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Ala, pumanaw kan? Kat di ka nagsubsubli? Naawatam? Hana, apay nga'y api na ba inam di sa nga ilim? Nagsakit ti agong ko. Nagangdod. Naala, Houston. Di ka man aguyawan, Hana. Agbasol ka manen. Makapasuron nga rod. Nagadu ang mabalin nga armanda, siyak pa'y mat. Naglalaad da pa'y mga rod. Ay, di ka aguy-uyaw. Tama di ti kasta. Masurunak ngamin. Anyat pa nakit-kita da kanyak. Easy to get? Woo, never. Hana. Hana, agkasara kon. Ha? Talaga? Kano, Diana? Into no may abulanan Anya? Nagsapa ka matan na makiasawa? Masikugak mo't ngaminan. Hana? Ala, nagsayat ka matan, Diana? Ha? Yak, nagpasagit ka itinobyom nga oray saan kayo pa'y anak kasar? Ha? Nailawan kami mo't nga rodan. Hana? Yak! No siyak to ti agkasar, siguradwag a berhenak a maidatag iti altar. Ha? Amok ngamin nga anadan di kinababaik, sa anak nga easy to get, Diana.
ken kang runaan iti amin sa anak agatel. Ay na, Diana, balasang ko. Nangag ko ti panagsarita yo kanihana iti kalman. Paspasen siya amla kuman. Gapo iti kasya panagsasauna. Aklonak nana, medyo nasairak iti panagsasaon ni Hana. Ngam binaybay akon. Ay, mababainak nga ruden. Gapo iti kasya panagsasauna. Ala akpay ko mga abay. Ngam saanan tanagsakit mo ti panagsasauna. Ala, siya kung tagkid-kid daw iti pasensya. Wen. Wen nana, aw-awatak ni Hana. Anyangay, talaga siguro akasya ti kinatao na. Ngam jakon alaan nga agabay, nana. Sige, makaamu ka, balasang ko. Hana, adasa nga Elaine. Asino, nanang? Tay kaanakan ni Berto di Tadaya. Tay ngay imay nagbakasyon diti lugar tayaw. Wen, nakitkita kong dayjay. Ngamjak pa'y nakasarita. Adda mo itsura na. Karupropan ni Uncle na. Agpadada agwapaw. Wen, nakita kong dayjay. Ingka nga ron kasaritan. Awam mo't siguron ti uyawam kang kwana. Tadesente mo't ngagkawkawas. Kan talaga agwapaw. Ay ket, depende nana. Naimbag nga oras mo, ating Hana. Ha, agong ungot samat daytoy a tao. Siya gayam ni Wilay. Kana-kanyang kalbertaw. Namuak tinagan mo, iti karo ba may Hana? Mabid man laang, Manong Willie. Ha? Agong ungot ka kaday? Ay, sana ding. Apay kong mga gungatangay. Kastoy la talaga ti volume ti boses ko. Ha, di mo makapsutan ti boses mo, Manong Willie. Ay, saanin Hana. Arasas pa'y kini dayto ya. Jak pa'y lain ruar tayo kinapig sa ti boses ko. Napigpig sa manin agriyawa ka ding. Anya? Nagpintas ka Hana. Nako umayak, umayak ko magdaton kin ka Hana. Ayayatan ka. Sige. Agawit kan, Manong Willie. Busted kan. Ha? Basta dadago sa'yo? Wen, isu apasensya kan, Manong Willie. Saan ka pagan ano? Anya? Damo pa'y laapan nagaram na kan ka. Binastad mo adago say. Anya mo tikas jay ngay? Kaslatulang ti kasarsarita na. Nagpigsa ti boses na. Akat kas jay nga rod mo ti pan nakaitao na. Jak nga rod kayat, makapa-turn off. Uray man tar na amin ataer. Nukas jay mo ti kinapigsa ti boses na. Awan sirbi na. Anya, Saan nga isu ti arapaap ko apakiasawaan, nanang? anak ko, hindi ka napili unay. Tama nga nagbaak ka. Saan? Jak ipalubos ang mapakitanak. Itulog ko nga raw. Saan, nanang? Ala, masikog ka manan, Diana. Wen, may kapatan nga anak mi kanila kay ko daytoy, Hana. Ala, adamat gatgatal yung agasawa niya. Ha? Inagdan mo ti anak yun. Ag-control kayo kadi. Kastoy talaga ti plano mi. Tapno mamaminsan di pa nagdakkel da. Oho, palusot yung ladaytan. Ngam ti kinapudno na, agpada kayo iti asawa mga... Ay na, Hana, makiasawa kakit di moten. Marigatan kanton nga aganak, numala daw ka a makiasawa. Bumakit kan abalasang. Ay, ubingak pay. Panagriknam la dayta, nga makitan di tarupam. Ada nagbakitamon, Hana. Ada moten kurarot tarupam. Sige, mapanak pay. Naa, nagbastusan day ta, Diana. Uyawon nakmatan. Ada ka no kurarat ti rupa kon. Naglukon. Oho, apal na la day ta kanya. Iso akon di uyaw. Basta ubingak pay. Ay, mabiitan ti apit ko, anak ko. Ngamdi ka pa ilan nakiasawa. Talaga ka din agbakbakit ka na balasang. Dumtang tulat ta day ta, nanang. Kanon to, bay ngay.
Basta dumtang to agpapigsa kayo kit di. Bakit akon? Umadanin ti apit ko. Marik-rik nakday ta. Saan kayo pa'y amatay, nanang? Asino nga'y tikad-kadwak, numatay kayo humatan? Isungarod ako na kamakiasawa kan. Andan sa pa'y mati may siya nga agararam kan ka. Aklo namun Jak kayat dayjay. Nagbangsit tisang aw na. Din sa agtutut bras. Ay na, bumakit kan abalasang. Di ka nagpili-pili ta narikat ti mabakitan abalasang. Awan kan kadwam ano kasta. Wen, makiasawa akto. Ngam orayot tayo kapkap nakakalalaki. Malamanen. Agmay-may sa aklatan dito'y balay. Nataymat ngamin day dinanang ko. Alaak ti sarmeng. Hay, kastoy latan ti ar-aramidek. Ti agsarsarmeng, ti agpapintas. Inaldaw apo manulbusak. Aglipstick akpayan iti nakalablabasit. Tapno adda lamang sirpat kumamat kanyak. Ngam awamatan ti umay agaram kanyak. Hay, jak na puutan ti panaglapas ti tawan. Adungat nga agpayson ti kurarat ti ropak. Ugad-ugadan ng to'y muging ko. Uray puskulak ti pulbos ko. Makita matlata ti kurarat na. Ay, nagrikat gayam ti agmay-maysa. Kumusta nga tamat tantay nataar nga nagaram kanyak iti. Niwili anapik sa ti boses na. Nangasawa siguro nday jay. Dagiti daduma anagaram kanyak. Kat adda apo ko dan. Jak itulok nga agpakpakitak abalasang. Jak kayat ti agmay sa iti agnanayon. No kasapulan nga agpaarmak. Aramida. Tapno makaasawa ak. Naimbag nga oras mo, Diana. Ha? Ne, nakaumay kamat. Hana, sumrak ka. Agyaman nak, Diana. Umayak la, makikaaruba. Ala, umay ka. Ne, nagsiksi kamatan di tasuot mo. Hana, bado mo ti teenager te badom. Nakapalda ka iti nagkiting. Kan, naka-strapless kamat. Aywan, daytoy sa taibagbagada at job, abado. Apay, saan ka amalamin, Hana? Saan? Walang giniginaw na siksi. Ay, sa bagay matkit di Aywan, addan samat bisita yo, Diana. Adda ngamin nakitak itay agsapa ala kay dito'y balayo. Aywan, ni kabagis ko dayjay. Nakaturog, tanabannog ang nagbiyahe. Aya, barupay dayjay. Ay saanan, no baintin ti apo ko na. Saan pa'y anabalo? Saan Ta nakaranting pa'y matla ti asawa na. Ngam, apay aya adamdamagam. Awan? Nadamag ko laeng mata. Sige nga raw, mapanakon. Di kan agkape. Saanen, napsugak. Sige, inakon, Diana. Ne, makadlawakin ka, Hana. Adda kala dito'y paraangan ti balay mo. Ngam nakamake up ka. Kan nagkikiting ti badom. Ay, bareng adda dumagas nga umay agarem, Diana. Ha? Amangan no adda mairitong kanyak, Diana. Oray kusing, wenno duling ditan, basta maikasarak, tapno adda lakad kaduak. Anya? Narigat gayam ti agmay-maysa.
pasaray mabuti ng akpayan no kwa. Kaslaad da mga aliakan niya. Sayang, Hana. Nagladaw kamatan ang makapanunot. Asino nga'y ti mairitokin ka? Awan mat. Aywan, malagip ko. Kasla nakitak ni Willie di kalman. Aywan, malagip ko. Kasla nakitak ni Willie di kalman. Di mat nagaramkin ka da dya ide. Willie nga. Tayo nga'y kaanakan day di Tata Berto. Tayo gwapo napigsa ti busis na. Wan, damag ko nga iso ka no tinagtawid iti balay day di angkel na. Iso nakitak iti kalman. Kastaya. Engkanto ka di pasyaran no bigat. Anyat ammom, amangan no balon. Sige, mapanak itan. Tainak man makiistorya. No kasta, balokan, Willie. Wain Hana! Sigangay! Manot anak maon! Ay na. Balasang akpay lang aging gaita. Kastaya! Napigsapay mo lati sa oreno lakaikan. Nawaya akpay Willie. Kan nawaya kamay. Akpadataan nawaya. Aya! Ay kahit abay awan plano mamakiasaya! Nang runa itata, nagsabat manandagiti dalanta. Ha? Ay saos! Pasensya ka na, Hana! Adan nubiyak! Aniya? Adobing nubiyak! Agtawin lang iti 35! Masikong garunay! Ay, umay kantuno kasarmay! Tangdanan kantuman nga umay agukis iti patatas! Kuha. Sige, makitan to, Willie. Diyak maipasigurado. Agawid ak nga roden. Sigay! Ingkag pantalon tanay! Naglamain! Nagkiting ta paldam! Kasla palda ti kinder ta paldam! Malamukan talupom, Hana! Manang Biyana! Ala, sumratan, intong lakay. Hey, anyat siyang itam ngay. Matay ako si Mabait. Bakit? Awanay. Mabalokan, Rohelia. Atal na ka man. Tila ibagbagam. Matay ada gusto ibagbagam. Ala, umay kakiding. Tagtumarkan iti agas mo. Mabitin ti apit ko. Bakit? Komplikadon ti sakit ko. Ay na, maagasan ka pa'y intong. Basta tong palem tibilin ti doktor. Tumaram amin nga inresita na nga agas mo. Ano mabalo ka, Rohelia? Makiasawa kang tupay ka day? Ay, atal na ka mamay. San atila ibagbagam? Ay, sumpatam di sa lunsod ka. Makiasawa kang tupay, wano sanay. Anya dagita nga ibagbagam? Garampang ka may bakbakitan? At dapat lagayang plano makiasawa no mataya ka. Anya, adaya ipagkakakasta. Wala, hindi mo may sumbatan di sa lunsod ko. Anya aga po makiasawa bakbakitan ako. Saanan Kan may siya. Amangan no siya ti umununa amatay. Sigurado ka? Adi kanton makiasawa? Saan nga road? Itian niya kumaaga po ngay. Wala. Padasam ti makiasawa manay. Dahil aliyain kayong tao. Di kayo to paturugay. Puyatin kayong tao. Itinakaro abutan. Hello, anak ko. Hello, Tatang.
Anyat sakit yu aya ngayon baga ti doktor. Ano nga raw, Maxine, anak kaw? Awanan, mataya kaw iti mabeng. Anyat sakit yu aya kunak. Ay, ano, anak ko? Complicated. Rayuma. Arthritis. Panatang. Sakit tingipan. Kun migraine. Anya, una yan. Saan nyo nga ipatay dagita, tatang? Adapay, anak ko. Sakit ti puso. High blood. Kun diabetes, anak ko. Anya? Hawanan, kumplitos ricados amin na sakit ko, anak ko. Ang sing-singpad kayo, ha? Why? Di yung baybayan tinayaw, no kumamsaw. Uray, anda kayo, iti anayaw. Paspasyarin yung tulata. Bantayan yaw. Taambagan no makiasawa manay. Ay, diyak kaya't ang makiasawa manay. Taambagan no makatumpong iti loko alalakay. Taambagan no pasakitan dan tulang ni nanang yaw. Ay na, agbyag kayo pa itinapao, tatang. Ay, saanay, nanak ko. Taambagan no agtinagtupay ki di a kanser ti sakit ko. Hala, sungawanay. Iso nga awan kastay nakasagana, anak ko. Saganaan tayo, ti papatay ko. Dikit di pa naging bagyo ti panunutan nyo, tatang. Pag tinulungan ming agkabsat, ti gastusan yung agpaagas. Ay, agyaman anak ko. Ruin niya! Agring ka! Magring ka! Apay aya, intong. Kaslam marikata na nga agangas. Anya? Pampanunutan kami na kiti. Sakit ka. Kani, marigata na buting agangas. Matayak sa mutin na wala. Di ka nga unay agpampanunot, Ipan kung saan, Roylia. Sakit ti marukong ko. Agtibayak. Agnervyusak. Ay, danom. Iyalahan iti danom. Sige, mabiit lang nga raw. Kumusta kayon, tatang? Ay, kastoy Dandanin, ti hapid ka. Imay kami nga agkabsat, tao may miitid ti kwarta agastusan yung agpaagas, tatang. Wen, tatang. Aramidan mi ti amin na kabaulan mi kan ni Manang Maxine. Tapno maipaagas da kayo. Ay, agyaman anak ko. Nasaya at may taimay kayo. Sonia, Maxine. Andingayin nyo man tamayaw. Adto ti kwarta pagpaagas yu, tatang. Dahito'y mati-share ko. Da kayong ti mangigam, nanang. Ay, saan? Siyak ti mangigam. Tama nga lumapukaw mo, Rohilia. Anya? Ala, baybayan yun no kasta ti kayat na, nanang. Anadan yung nga dayta, tanay. Dakkal agatad dayta, tatang. Mabayag tuman siguron sa ak makaitid, tane. Ado pa ti paggastusak. Uray siyak, tatang. Isong agpaimbag kayo. Muhay, anak ko. Intong, agrobwat kan Ita ti schedule ti check up mo saan aya. Naibusan dagitay agas mo. Ay, kimatang ako. Anya, apay agimatang kadagos. Kat saan ka pa'y check up? Isumot lang, ti resita na. Iso agimatang ako na. Anya, apay ngay. Ay, mauma ako na mapanidyo ospital. Agiskwila ako dito nga ospital, makauma. Kahit, anya nga agas ti ginatang mo. Kita akman husto matlaan. Diyan nakasurat iti resita ti ginatang ko. Anya? Kita am kiday, da sumangpit alugan. Taringan na.
Iturog ko ba Anya alugan? Tay deliver iti order ko. Order mo nga. Tay order ko pagbalayak. Pagbalayam. Ay basta pagbalayak. Pagbalayak inton matayak. Tatay Intong, updatean yung order yo. Okay ka din? Ay, wag. Kastoy, ti kayat kaw. Kap na kakon daytoy. Oh, daytoy, ti bayad kaw mansaw baraw. Ay, ipadas yo pa ya, tata. Amangan no saan kayo nga umanay? Ay, umanayak. Rinukod nakmutan sana ya. Sa bagay mo't kidi tata. Mayat day ta alungaw, nalagan. Kabailan nyo abagkatay, mismo alungon nyaw. Mayat ano kasta, uray sakto mismo, timang bagkat dito'y lungon kaw, inton matayak. Oo na yan. Sige nga rod, tata. Dapay deliveran na sige baraw, kat agyaman na. Sige, tata, patuluyin main. Awagan daklaan, no da problema. Wan, sige nga raw, baraw. Ay, intaw. Ha? Apay day talungaw. Paglungunak to pinaaramid kaw kini mansaw. Napintasan ka day. Pasadya alungon day to'y. Binayada kon. Awanag ti problema. Di ka nagproblema itilungaw ninton matayak. Anya ka din lay tangar aramidem. Imbis nga agas mo tigatangem. May mayaten ti kastoy. Tapno nakasaganan ti pangipisukan yon to kanyak inton matayak. Ay na, una yan. Makapaalyaw mo tikas tangar aramidem. Ay, tulungan na kiday. Ta isirekta di tabalay. Ay na, tilar aramidem intaw. Mabayag pa'y amatay ka. Ay, amumaya. Marikrik nak ngaruday. Mabiitaw ti apit ko. Iso ang masapol ng isaganak na ita. Intaw, manganay. Ay, umunakan tadar aramidem. Ha? Apay alino katamday ta alungaw? Kita nga raw no dapay kurang na. Anya? Umay kaki di manganay. Tanay, agtumar ka pa'y ti agas mo. Ay umunakan. Madamdamak to. Tanay, nabsugak pa'y. Ay na, manipod addanday ta alungaw. Maliwliwaya mo ti agtumar iti agas mo. Kunuan gayam, apay ayan lagi ti agas mo. Apay ajak matun makitkita ti pangikabkabilak. Ay indulin ko Umay ka nga rod manganin tagtumarkan. Wan, madamdaman ton. Di nakadipakadaragan. Saan ako nga ubing masapol apal palagi pa, Rohilya? Kat apay nga rod alino katam talungaw. Wan, ayabak ni Mansaw. Pabaliwak ti pintor na. Saan akong tinto iti kolor na. Anya? Hello, anak ko. Hello, Nanang. Kumusta ni Tatang? Kastoy pasaray agsangit no malagit na dagiti sakit na. Ay kat andi nga yan niyo, Kanayon mat nga aramidak ti kasta. Anyat kukun na itan ngay. Adda iti ayan tilungon na Isulat but-buting-tingin na dayjay. Pinasukatan na iti pintor idi naminsan. Sa ita, linukatan naman pumpunasan na. Apay nga min alungon ti ginatang na. Imbes nga agas ko Jak abuay ti amayo. Isaw ti nangigatangan na iti interview kwarta. Kasano nga rudan nga dagiti agas na. Adda tumtumaran na. Kunanamat nga adda. Ta iso nga min ti gumatgatangan. Di na kayatan ti agpa-check up. Isulatan ti gumatgatang iti agas na. Ni, apay ngay. Ay na, tanak pilitek. Iso akasarita man ti amayo, Sonia. Aglisi ka na, Rohilya. Aglisi ka, excuse. Ne, apay manan abinaklay mo talungaw. Pangipanamanan. Ay, ada tari maanag. Tulungan nak man na magibaba. Hay, saan ang makaidid na rito alungon nga? Anya manan ti aramidam aya? Ay, ipadas ko manin Baka bimasitan. Baka kimsan. Anya? Ay, mabit lang. Ta isuot ko, to'y kagat-gatang ko akuboy hat. Apay agimatang ka iti kuboy hat? Tapno taraki akmit amatay. Tilar aramidam mat alaklakayan? Nan,
excuse ta ipadas kaw. Ang mga nukimsanan tilungon kaw. Tay agas mo ngay. Ay na, nalpasan. Atay ta. Kita man numayat. Kasla ka labagtik. Ay sos. Madi ah. Ay na, maday. Naipag. Bakit? Kasano asan nga ubipot, kat nagpuskol matain kalugong mo. Madi ah talaga. Alam man di cellphone ko. Taawagak ni Mansaw. Tarimaanin na, tulungon ko. Manay! Inte agpa-check up. Di ka nagpakpakitan iti doktor mo. Napanakon idi kalman. Sa di ka nagpakuyog kanyak. San ama sapulain? Kabailak mag. Kit anyat ko na ti doktor ngay. Awan mag. Agtantanamitin mo lang. Idi kwan. Hinted nan tay resita. Ginatang kumutin na, dagitay agas kaw. Tay agas mo para high blood ngay. Adapay? Wan. Ado. Nan. Alaang man tay cellphone ko. Taawagak ni Mansaw. Apay manay? At dapatarimaan ko, yilungon ko. Paikak itipilid naman. Tapno jak baklayan no kasya nga iyakar ko. Tapno idoron-doron kong tulagay. Anya? Excuse, Rohilia. Nay, ano mananday talungon na ya? Saan ka makaidid na? Ay no. Mayatayin. Idoron ko langan kit magnan. Taadan, tipilid na bakit. Pinaikam mga agpayson, tipilid na. Ay, kadwo na. Manibilal at kurang naan. Kahit, apay nga iduron-duron mo nga rod manayin. Wan, tapaikak iti basit atawa na. Anya! Hay! Kas kalabagtet iti kastangar aramidem. Lungon paikam iti tawa? Una, tapno presko. Kun saan labas tatawa, ti ipakabil kaw. Daytay sliding window, ti ipakabil kaw. Ay no. Anya! Wan, tapno saan anasip nga iti unag. Hay! Diyak mo kingkain tong. Agbalakan siyan. Agawit kayo man ta umayo anawaan ti amayo. Mabagbag titsan. Jay latan lungon na ti ayan ti atensyon na. Anya, katay agas na ngay, nanang. Diyak mo damdamagak no pangikikan na. Di namit ibaga. Basta nagtumar ka nun. Anya, sapay busy ak, nanang. Diyak pa'y la makaawid. Oray ni Sonia. Kasta malat ko na idi imawag. Busy ka na. Mala, bantayan yun ni tatang, nanang. Di yu baybayan. Basta ipalagip yu akanayon ti agas na. Tilatan lungon ang ginatang na ti paggasgastusan na anak ko. Masuronak nga road. Taimbis nga aginana. Saan? Tapagpuypuyatan na pa'y nukwa. Isulat but-buting-tingan na. Kan pasaray ipadas na. Mala, baybayan nyo latan. Taamangan no ma-stress no paritan nyo iti kayat ng aramiden. Pasensya atan eh. Diyak pa'y la makaawid ita, nanang. Intun umayabulan siguron. Sige nga road, anak ko. Bye. Intong, umay kan, tamangantan. Nakagao akong. Ha, anya dayjay. Kanaptuog mo't anak tao na silid may kanintong. Intong! Ha! Nakapaklap ka matan dita suwelaw! Apa yan? Diyos ko, anyat na pasamakin kan! Kakaruba! Tulungan da! Kumustan tirik nayo, tatang? Baka ada kayo. Anak ko. Wen, tatang. Apay ngay abinaybaan nyo ti bagiyo. Naatake ti amayaw. Di na magayam tinumtumartag iti agas na. Ay, apay ngay adiyo tinungpal tibilin ti doktor, tatang. Ison tumit la amat rahakon. Yawid na ka din. Ay na, sana mabalin, tatang. Agtalinaad kayo pala diti ospital. Rohilia, agawin ka. Lokatan tayo lungon ko. Tapno saan nga
umangot iti unag. Ikam iti banglo. Saan man nga minaday talunglungon ti pampanunutem. Tikit ti panagimbag mo. Matay ako iti mabiit. Iti kapunasan ti lungon ko. Ang yamanak nakaawit tamit laangan bakay. Uwan Hay, paralisadon ti kagudwa ti bagem. Di kan tumat nga min nagtumtumar iti agas mo. Anya ngay ita. Kita man ti kastaan nagbanagam. Batayak nga rudan. Ala, agtumar ka din iti agas mo. Siyak ti matungpal ita. Kayahat. Batayak tubig laang. Saan man anatangkan ti ulom intaw? Bakasanak man kini sa ipisok na ko dita lungon ko. Anya? Adday ta ka maneng. Kunakmit nga. Basta ipisok na itilungon ko. Guyo dam dito'y tidipilid alungon ko. Sa ipisok na ko. Tapno matay ako. Ay saan? Puurak tupay dahi alungon. Sige, babanasam. Sa ang patindaga dito'y kama. Anya? Magkatindaga sa ipisok na itilungon ko. Kaya kunti ang rest in peace. Ay, poor Diyos! Manang Biyana! Naimbag nga oras mo, chocolate, kabsat. Nay, si ka magayam kabsat lulipap. Sumarag ka Ang adapay laang ti anak mo dito'y unag. Di dapay nalpas nga agsarsarita ken ni munay nga anak mo. Aya, sige. Agtugtugawak pa lang arod dito'y balkonyo, kabsat chocolate. Taurayek amalpas da nga agsarita. Sige, kabsat lulipap. Datapay latag sarsarita. Tapno saan ka maburing dito'y nga agtugtugaw. Ay kitun pagyamanak launay, kabsat chocolate. Madamag kumanlaeng kabsat lulipap. Anya dayta, kabsat chocolate. Agama kayo nga agkaribal. May sa ababa iti pagdatdatunan niyo. Naimbag man tasan kayo nga agapakan ni Tiram nga anak mo. Saan? Nagsaritaan min dayta, kabsat chocolate. Maawatak ti anak ko. Ket maawatan nakmet ni Tiram. Anya ngay, ket adamit puso mi makarik na iti ayat. Nairanapay may sa ababa iti nakariknaan mi iti ayat, kabsat chocolate. Wangarod Sport kami iti anak ko. Inyarig mi iti panagarim mi iti ayam. Adda mangabak, adamit maabak. Iso nga aklunin min ati anya managasat may kinimunay, kabsat. Nasayaat nga rod ano kas tagayam ti kapanunutan niyaw kabsat. Ay, jak ngamin maliklikan tagdanag. Tamangan kit din aga pa kayo nga agama. Gapukan ni mo na nga anak ko. Ay, saan to ang mapasamak dayta? Kabsat chocolate. Sige mo, nay. Patuloyak nga rodan. Tanang ngagkuti boses ni tatang ko di taruar. O may matan agaram. O sige, Tiram. Agyaman na kitiinted mo arigalo, ha? Awan na nyaman na mo, nay. Basta dahi ito ititandaanam. No siyak ti pakiasawaam. Agbaling kanto a senyorita iti sidong ko. Dati kanto pagtrabawon apulos.
Ken ited ko amin nakasapulam. Amin nakidawam. Ipaay kun to amin king ka. Tiram? Sige, mapanakon mo nay. Tasapay ko ma, tasakto ti aklunam. At to'y tiregalok ken ka, munay. Nalabasit a bestida. Ken ada pasurot na a half sleep. Anya ngay abistida daytoy? Lukatam tapno makitam. O sige. Wow! Nagpintas mo ta bestida daytoyan? Magustuam ka day, munay. Wen tata lollipop. Ay na, nagpintas. Bagbagay ko dayto ta napudawak. Kan napintasak, kan seksiak. Ay na, at adarong marti kinapintas ko na isuot ko daytoy. Iso nga rod aday tatiginatang kaw, taamok ang maibagay kin ka. Ay na, at damanan nga agkatay, dagiti agrayo kanyak. No makita da kasuot ko daytoy. Agyaman nak ha? Awan anyaman na. Basta paraken ka. Apag iso, nalabasit mo't sandal kan herban tay inten ni tiram nga anak mo kanyak. Agpaparis aminen. Nasayaat nga raod. Ngem, di ka matlaag desisyonan, munay. No asino kada kami iti anak ko ti Pilyam. Kwa. Ay, marikatanak nga rod nga agpili no asino kada kayo ti pakiasawaang tata. Ha? Ay, no mabalin la ko maadwa ti pakiasawaan, dwa kayon nga aklunot. Saan mabalin May salaang ti Pilyam. Siyak ngaminan ti aklunam. Ta ipatawid kunto amin ken kaasa ni Kwak. Tata Lollipop, inted mo ka din titawid ni Tiram nga anak mo? Ay wan, nainagan pa'y kinkwanan Nalawa ti daga ni Tiram nga impatawid ko. Ngem, nalawlawalat ta ti dagak. Si kantaw ti mangtawid iti dayjay. Ta sigurado nga umun-unaak amatay ngem sika. Kwa? Ay, marikatanak nga agpili. Iso mabalin ka di. Ikandak pa iti uray makalawas apawayway. Tapno makapanunot ak iti husto. Sige, awan problema, munay. Kahit asino nga'y kada lollipop kan tiram taklonam, munay. Ay, kinapudno na nanang. Awan ti kayat ko kadakwada. Awan ti type ko. Tagpada da alaan. Agkarupro padapay mat nga rod. Na, no kasta ngawan kayam kayat mo kadakwada. Diret sa amidan tapno sanda amang namnama iti awan. Ikidumakon ti mga klon iti maysa kadakwada nanang. Ha? Anyat kayat mo asawan? Uray nalaadan tanalawa mo ti dagada. Nangina ti daga ita nanang. Ilakok to ti dagada no makiasawa ak iti maysa kadakwada. Anya! Ay na, saan nasaya at dayta pampanunutem? No kasta mo lang ti planom, basta dam idan. Isudala ang tibak ng anagaram kanyak nanang. Arapaap ko ti makiasawa iti baknang. Tapno napintas to ti biyag ko. Anya! Ure anyat sa wuntun adag iti tao. Ure ibagada alaad ti asawak. Tinapatag, nalawa ti dagana. Kahit asino nga rod nga iti Pilyam kadakwada. Ni kaditiram taiso ti ob-ubeng. No ni tiram ti Pilyag. Atidug pa ti biyag day jay takatawon ng klaang. Di mayat no atidug ti biyag na. Tapno napaot ti panagdanayaw. Atidug mat aapanawon makidannaak itilaan. Manjak mat ananang. Iso ani Tata Lollipop ti aklunag talakayan.
Mabiitan amatay day jay nanang. Anya? Mabiitak amabalo no iso ti pakiasawaak talakayan. Kukwak to amin ang asa ni Kuana. Ilakok to titawidak adaga. Kat gumatangak ton iti gwapo nga asawaak. Anya? Tiram, anak ko. Kasla mapukpukawan ako ni tinamnama kan ni Munay. Ha? Apay tatang. Anyat imbaga ni Monay kada kayaw. Awan mo't day. Kasla marik-rik na ako. Si kalaki di ti aklonen na anak ko. Tagkatawunan kayaw. Ha? Di ka madanagan anak ko. No si ka ti aklonen na. Maragsakan naklata. Paraken ka. Agyaman ak no maawatan da kami. No, bilang siyak ti aklunan na ah. Kasanungay no da kayo ti kayat na. Awan, adayaw mapasamak ti kasta. Talakaya ko nanak ko. Sika ti kayatin na. Taubing kapay. Kasla makonsensyak ba't no siyak ti aklunan na tatang. Masyanak mat kada kayo. Okay lang, anak ko. Basta naragsak ka. Naragsakak mo tayo. Kastoy langan tatang. No basteden na kayo ni Monay. Ni nanang na lang termunyaw. Anya? Ay, saan mo tin, anak ko? Kabsat laang ti pangibilbilangak ni nanam at tsokolate. Tiram, Tata Lollipop, pinaayaban kayo adwa ta ibagakon ti pangedeng ko. Ha? No kasta? Adan aklunam kada kami, Monay? Uwan, Tiram. Ay, nagdagang Ni, Ne, tatang. Agkalingitan kayo matay. pudutin kayo kadi, Tata Lollipop? Wah, uwin nga raw. Dagaanak. Ha? Ala, agsangit kayo matan. Apa yan? Marikrik na ngaminay, Munay. Amokon, no, asino ti pilyam ka na kami, kanitirim nga anak ko. Tatang, di mo't adda saritaan tayo. Kunayo mo't amaklon nyo, tigasat yun no bilang. Wan matkiday, anak ko. Masakitan latamit ato'y puso, anak ko. Saan abali tatang? Enton agasawa kamin kini Monay. Ipaayanda kayo iti adong apo koyo. Saan ka di Monay? No siyak ti aklunam Jakon agpalpalikaw pay. Sikat ti aklunak, Lollipop. Anya, agpaiso ka niti nanggag ko, Munay. Saan ka ang mga rabrabak laang? No anya ti imbagak, isun. Awanan ti adupay nga eksplanasyon. Mabit lang ha, tayabak ni nanang. Tatulagan tayon ti kasarta, Lollipop. Itatanalpasan ti kasaryo kini Monay. Agbakasyonak man pay lang, tatang. Ha? Pagbakasyonam ngay, anak ka. Yayayan dagiti kasinsin ko, tatang. Sige anak ka. Ngam ulitagtagkid daw iti pasensya Jak ni namnama asyak ti pilyan ni Munay, anak ko. Wan, naklon kong tigasat ko, tatang. Katsapay ko ma, tanaragsak kayo iti agnanayon. Papanam